амаки Гулмурод аз бемории COVID-19 шифо ёфт. Ин бемориашро ӯ муддати якчанд рӯз дар хона ва сипас дар беморхона табобат кард. нафаре ки аз беморӣ дар ҳоли вазнин қарор дошту умедашро аз зиндагӣ канда буд, сиҳат шуд. ما вообще садим тамом магдига. Рагашта наметонестим да, мара насилки қабуч када будам замдалка. Шукр. Гулмурод нафақахӯр аст. ӯ мегӯяд ки риоя накардани қоидаи пешгирии COVID-19 ӯро ба ин беморӣ гирифтор кардааст. ман худам ҳамеда фикр карда истода ҳеҷ ақлиша наёфтам. Ягӣ ҷо касал шудем чӣ қил касал. ман худам ҳами одами камкар ба эҳтиётаму шидам ҳам хел касал. худам ҳамеда ҳайронам ягӣ ҷо шидам ҳам касал. як ду рӯз таст кардам касал шудам, як таст кардам дору рехтам, бо камкам ҳотада куркада гаштам. ман нафаҳмидам ҳамчо шидагӣ ба дастам кардам. барям камтар вазимтар гузашт. ҳеҷ намерафтам хона набудам. ман худамам ҳайрон шудам. як рӯз нафақагирӣ ҳамуҷа рафтам, бале пеш амонатбанк, пеш банкомат, автомат. одам бисёр истодагӣ ҳамуша нав ҳамиҷа касал шуда гуртӣ савда. як одам ҳамиҷа як ақса зад, хифа зад, рӯи мо омада, ман дилим дур рафтам ода камтар. баъд омад дига ҳамуҷа шидам намедонам, дига нафаҳмидам худамам. баъд ман сразу маска гирифтам, ҳамуҷа баъд маҳкам кардам. назди амаки Гулмурод моро ҳамшираи тиббӣ намоён Каримова овард. намоён мегӯяд ки монанди Гулмурод ӯ бисёр нафарони гирифтори бемории COVID-19ро сӯзандоруҳояшро гузаронидааст. қоидаҳои пешгирии бемориро риоя мекунад. барои ҳамин ба ин беморӣ гирифтор нашудааст. ҳам даврае ки мо мисол 8 бемора ман муолиҷа кардам, дору рехтам, мисол нигоҳу бин кардам, касал наштам то имрӯза. чӣ хел ҳимоя кардем худона? вақте аз хонаи касалӣ меомадам ба хонаи худ, аввал безарар мегардондам дастома, мисол ба воситаи хилор, ба воситаи антисептика, либосума безарар мегардондам. гоҳе мешид мақсад дилмон гувоҳӣ медод, тарс ларз дар дилмон будан, не ки мисол мо бояд ба халқ хизмат мерасондем. мақсад беморро тавбат мекардем, мо ки ба халқ хизмат намекардем, ки ба халқ хизмат мекард. мақсад айёрии аввалина мерасондем, ренгишон равон мекардем, ренгиноша мерафтем, назначениҳо када ба духтур равон мекардем, беморхона равон мекардем. чизе ки буд мақсад духтур таъинот мекард, мо ҳамро иҷро мекардем. дар маркази саломатии деҳаи Сулҳобод ки дар ҷамоати деҳоти тугараки ноҳияи Восеъ яке аз калонтарин марказҳои саломатӣ аст, аз 36 нафар духтурон 3 нафар гирифтори бемории COVID-19 шуданд. сардухтури маркази саломатӣ ҳам мубталои ин беморӣ гардидааст. як 3-4 беморое ки довер ба бемории пневмония буданд, мо сар вақт рафтем инро дидем. баъди ӯ хидма як рӯзи баъд беморро дидам, пас хидма ҳис кардам ки беҳаракатӣ, сустӣ, камкам хифа қоқаки хайбат духтури сироятшуносӣ рафиқ саиди то рафтем, дидем, гуфтан анализора дидем, баъди анализо, баъди рентген ташхис, рентген дидан ки иртибои шуш аз тарафи рост паяни шуш. баъд бояд тобат кардем, 8 рӯз тобат кардем, шукрона баъди ӯ бо рентген кардем дуюм бора. салом дидан ки дар табрики намехай, хеле нақшидааст. ҳамагӣ 12 рӯз дар карантин хонада будам баъди тобат. ҳамагӣ ай касалим тобат карантинем 14 рӯз давом кард. дар маркази саломатӣ ба мо картаҳои гирифторони бемории COVID-19ро нишон доданд. тибқи иттилои роҳбарияти ин марказ, духтурон ба ин гуна одамон сари вақт хизмати тиббӣ мерасонанд. бемории коронавирус яъне пневмонияи илтиҳоби шиш, ҳамин беморро мо ҳамагӣ 19 нафар буданд, якшад дар беморхона, ҳамагӣ ино беморхона будаги сиҳат саломат беморхона рақами 5 хоб кардан, 2 нафар омад, мондагиёш дар хона 17 нафар сиҳат саломат омозад. аз деҳаи Сулҳобод ба деҳаи Тугарак омадем. дар ин ҳавлӣ 3 нафар гирифторони COVID-19ро ба қайд гирифтанд. Мирзо Турдиев яке аз онҳо аст. дар бораи таърихи беморӣ ва аз ин бемории сиҳатёбиаш ӯ нақл кард. рӯзи 25 май тав кардам, намедонам чӣ касал буд, чӣ касал набуд. духтурам муроҷиат кардам, рентген кардем, гуфтам касали иттилои шуш. 5 рӯз дорухат додан, укол кардем. баъди 5 рӯз боз рафтам такроран як бор рентген кардам. дуюм маротиба соз наштастам, боз чӣ кард,
دیمار تو تابات چکدم خواهد دارم داره خواهد این دفعه خواهد تابات کردم شروع دیگه نفهم کسلا که شما تابت چخل بود با فکر خود زیجا قبلیم کسلا با فکر خودم نمیدونم ما بعد یعنی در تاجیکستان کسلا همی چه برام دادن کدام صبح نمیدونم من قشنگی که گریب بودم تاب کردم یک مرتبه دو مرتبه خفاز دادم خیلی خفازم خیلی تابت کردم دکترها خیلی مناسبت کردن رنگین کردم رنگینم بیشتر بود سوم گرفتن رنگینم و کلام بیشتر کل کردم خیلی بعد دارز باز تابت نشد بعد بچه‌ها بعد شنبه بودم شهر داد بود سه مرتبه چیکردم ناممکن یه همی چرا اتحاد نکردم یا که خیلی چیزا دوشنبه در بالینسا خوب کردی خونه داشتم بالینسا داشت چی نکردم بیمار خونه داشتم بیمار خونه داشتم خونه داشت تابت کردم کسل چند استم سابق کردم در این دهه مانند میرزا گرفتاران بیماری کووید 19 زیر نظارت دکتران مرکز سلامتی دهاتی قرار دارند. در مرکز دهات و 18 تا بیماری به خیر گرفتیم. 18 تا بیمار زیاده 80% به کارمندای دولتی میشیم. سوهای بانک، سوهای معارف، سوهای تندرستی، سوهای خب تشکیلات غیر دولتی میباشن. همه با بعد بیماریشون توبه گرفتن با کار دولتی با شروع کردن. قسم زیادی نفرانی گرفتاری بیماری کووید 19 دکتران میباشند. سفرعلی میرزویف دیرکتور مرکز ضد بیماری‌های سیل در نوع ایواسی با این بیماری گرفتار شده تبابت کرده است. در همین دوره قریب 12-13 نفر کارمندان مرکز ما هم با همین بیماری گرفتار شدند به التهاب دو طرفه شوش. سببش چی؟ سببشون که راست گپ در همون دوره به حد نهایت مراجعت شهروندان به حد بسیار بود و سریعیابی خوفش به حد بسیار بود. از همین سبب همین کارمندان ما هم در همین مرکز به همین بیماری گرفتار شدند. چون که بسیاری اونها می اومدن به نقاب می اومدن، به نقاب مراجعت میکردن. هرچند که کارهای فرماندهی میگذروندیم به همین نگاه نکرده بسیارش راست گپ که می اومدن مراجعت میکردن. از همین لحاظ کارمندان در چیز بدن تماس که بدن به همین بیماری گرفتار شدن. با این تشخیص همه روزه بسیار آدمان نزد دکتران مراجعت میکنند. نزد سیدعلی شریفوف این آدمان از یک خانه از دهه مهرآباد جماعت دهات گلستان با نشانه های همین بیماری آمدند. دکتر به آنها مصلحت داده است که از همین جا رفته در خانه علاوه از اطرافیان جدا خود را یک مدت معین در کرانتین نگاه داشته و طبابت مشغول گردند. یک آمدیم برای احتیاط اومده رنگین کردیم میگه که نه اولی برونخیته و تری چی بر نیاکن خودمونانی طبابت گرفتیم. با همین تشخیص همه روزه بسیار بیماران نزد سیدعلی مراجعت می نمایند. او خود گرفتار این بیماری شده بعد طبابت 15 روزه شفا یافته است. شخصایی هستند که برای بیماری کووید 19 پنیمونیا میگیم برای بیماری گرفتار میشوند. اکثر شخصایی هستند که خونشین هستند، شخصایی که مقصد پیران سال هستند، بعد شخصایی که در بازارها بسیار گشت گذارها میکنند برای خرید فروش عین حال که مقصد دوره برای کودکان خرید و فروشی هستند، مقصد سر لباس گرفتن. شخصای کارمندای دولتی هستند که به همین بیماری گرفتار میشوند. سبب این بیماری که مقصد گرفتار میشوند موادهای آنتیسپتیکی که هستند استفاده نمیبرند و نقاب‌های یک رتایی که عین حال می‌بینیم استفاده بوده نمی‌شود و همین خاطر به همین بیماری گرفتار می‌شوند. شخصایی که به همین بیماری گرفتار می‌شوند و معلومات‌هاش که ما می‌رسونیم به همین بیماری توصیه‌هایی که می‌دیم سری وقت اجرا می‌کنند مدت کوتاه در شفا یافته هستند. اما که گلمراد از کووید 19 شفا یافت او به دیگران مصلحت می‌دهد که قاعده های پیشگیری از کووید 19 را حتما رعایت نمایند. در صورت پیدا شدن نشانه های کووید 19 حتما به دکتر منطقوی مراجعت کنند. نترسند، مثل او شفا می‌یابند.